F'ħafna bliet Taljani temperaturi qabżu l-40 grad dan hekk kif hemm tħassib serju dwar l-effetti li qed iħalli dan it-temp estrem. Fil-fatt matul il-jum iddaħlu fis-seħħ mal-20 twissija f'żoni varji tal-Peniżola Taljana. Din is-sħana tremenda diġà ħalliet 4 vittmi, 2 minnhom f'Sardenja. Iż-żewġ persuni l-oħra mietu fil-Ligurja u fil-Lombardija fin-naħa ta' fuq tal-Italja. Tul il-jum tal-ħamis it-temperaturi fl-Italja tantolew illi xi toroq spiċċaw bit-tarmak idub u l-pulizija kellhom anke jgħalqu parti mill-awtostrada lejn Verona. F'xi bliet il-merkurju mmarka 41 grad bl-awtoritajiet Taljani jindikaw li fit-tmiem il-ġimgħa f'nofs dawn il-kundizzjonijiet estremi mistennija li tagħmel anke x-xita. Rapporti oħra mbagħad qed jindikaw li fi Franza tifla ta' 10 snin mietet b'attakk tal-qalb kaġun ta' sħana u dawn it-temperaturi rekord qed iħallu kważi l-Ewropa kollha bla nifs. Got sun cream on, bottles of lots of water, keep hydrated. There you go, that's what I've got on there. Yeah, I've had to reapply at least 3 times so far. The wife thought it was too hot today, she stayed in the hotel. I think certainly reducing gases and all that is going to help, but I just think we have to accommodate it and realise that this is what we're going to have. Is-sħana qed taffettwa anke diversi żoni ta' sqallija. Dan apparti illi aktar minn 100 persuna mietu fi Spanja f'din l-ewwel mewġa ta' sħana għal dan l-istaġun. F'pajjiżna wkoll mistennija tkompli tikkarga sħana fil-jiem li ġejjin tant illi s-sibt qed ikun imbassar li t-temperatura massima se tinħass 39 grad Celsius. Intant eluf ta' persuni qed ikollhom jiġu evakwati minn diversi żoni ta' Kreta wara li nirien kbar ħakmu din il-gżira Griega. In-nirien żviluppaw kaġun ta' riħ qawwi illi kien ġej mill-Grigal u sħana estrema f'din il-parti tal-Mediterran. Skont il-forzi ta' emerġenza, in-nar fuq din id-destinazzjoni turistika estenda għal xejn anqas minn 6 kilometri. Dan wassal biex bosta lukandi u resorts ġew ordnati evakwaw lit-turisti. Filwaqt illi waħda mill-sports arenas taż-żona inbidlet f'dormitorju kbir għal madwar 200 persuna.